suara pocut, suara lembut, mameh ia rupa, metuto kata beroh tersebut, teladan wujud ke kaum Hawa, menyota tulinan kata Said, betata tilen urut sandonya, sungguh ibadat sunat ngon wajib, sebab ne apel suka Saidina. Nya mengkutu gaknya berah betul tuai. Oh dah tulis nan betul tuai ngembut. Baik, ahli dah tulis dah pegat tengku. Kadang pi lagi ke badu. Lagi ke nurung gino nah. Ke ba. Tengku bola bulma. Ngau. Uro je ke tengku malam rangah-rangah. Anagot. Nya betul lagi CL Marjan berah ha. Ya. Menyota tulis aja syarifah, tak jaga lidah orang baik buka, baik Malay Ali dengan Fatimah, Bandung Saida, Sinan pun punca. Nyamban sedara panjang mentong sai CL Marjan atu lun tuan tamung kembali. Semangat rahmat menghambur, kena lupa le dalam dunia. Nibak malamnya wahai tengku bajamu lupa tadbura.